Yes, twongeye kubifuriza ibihe byiza kabisa kuri buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe hano kuri DRC Today News, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe, akaba ari amakuru abarebana cyane cyane n'inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane nanone tukibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tuba turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gututumba ndetse no kuyogoza biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twongeye kubasuhuza rero tubifuriza umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, ariko kandi tunabaha ikaze ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twasangira muri uno mugoroba wo ku itariki 17 ukwezi n'ukwa kabiri ndetse umwaka w'ibihumbi 2026. Nongera kubibutsa ko muri kumwe na Sixberry official nk'ibisanzwe, nkaba mbahaye ikaze irambuye cyane ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twasangirira hamwe. Mu makuru yatambutse twari twababwiye ko uyu munsi inyeshyamba za M23 zahuye n'ibihombo bikomeye hariya muri Katoyi Masisi. Andi makuru ari kutugeraho nanone tugiye kuba twarebera hamwe ni inkuru zikomeje kuba mbi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, ndetse biranavugwa ko ubu ngubu baje kuba bakamburwa agace ka Poezer bari bamazemo ngo iminsi 2, ariko ngo baranabeshyaga ntago bigeze bafata kariya gace ka Poezer. N'ubundi ni gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi FDNB bagakontroraga M23 ngo ntabwo yigeze igakandagiramo habe na rimwe. Ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 ndetse uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka 2026, imirwano ikaze yongeye kubura ku muhanda uhuza Murenge na Remera. Ni kuvuga ngo ni intambara n'ubundi yari ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya FDNB ndetse na FARDC ku bufatanye n'abawazarendo, ariko n'ubundi murabizi ko M23 bikorana na Red Tabara ndetse na Twirwaneho. Ni kuvuga ngo amakuru aturuka muri ako gace arahamya ko imirwano yatangiriye mu mujyi wa Murenge, aho ingabo za FDNB ndetse na FARDC n'abawazarendo bagabye igitero gikomeye, bavuga ko cyabashije gusubiza inyuma abarwanyi ba M23. Biravugwa ko abo barwanyi batakaje uduce twinshi bari bamaze iminsi bigaruriye, turimo Kibungo, Katara, Kanguri, Irambo na Shongo, hafi y'ahitwa Remera ahazwi nk'ikicaro gikuru cy'abafuriro. Amakuru akomeza avuga ko imirwano yadutse nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zaba arizo zatangiye gusatira ibirindiro bya FDNB maze nabo bakabasubiza inyuma. Mu gusubira inyuma biravugwa ko hari ibikoresho bya gisirikare bikomeye byasizwe mu gace ka Shongo hafi y'umuhanda wa Remera, aho bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba za M23 bivugwa ko bakoraniye mbere yo kwerekeza mu Kidote, ndetse ibi byabaye mu gihe akomeje kuvugwa kutubahiriza agahenge k'intambara cyangwa se ceasefire kari karatangijwe mbere. Abashyigikiye rero wazarendo ubwo ngubwo n'abashyigikiye FARDC na FDNB bashinja M23 kuba aribo batangiye imirwano, bakavuga ko nyuma bashobora kuzashinja leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kutubahiriza amasezerano. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje mu gihe abawazarendo bavuga ko intego yabo ari ugusubiza Remera mu maboko y'ubuyobozi bw'abafuriro. Andi makuru ari gukwirakwizwa ku bijyanye n'aho bita Poezer aravuga ko nta gusubira inyuma kw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, Force Armée de la République Démocratique du Congo, kwigeze kugaragara muri ako gace. Ayo makuru ni ibinyoma. Ni nyuma y'uko hakomeje kugenda hasakara amakuru ndetse n'amavideo yerekana ko ziranyeshyamba za M23 ziri muri Poezer, ariko wapi. Amakuru atoroka ku masuko ari hafi y'ibikorwa bya gisirikare agaragaza ko ibivugwa n'inyeshyamba za M23 ko FDNB, FARDC n'abawazarendo baba bavuye muri muri Poezer ni 0 point ari ibihuha bigamije guhungabanya no gusenya mobilisation ikomeje gukorwa ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nkuko ayo makuru abivuga,
ingabo za FDNB za FARDC ziracyagenzura neza agace ka Poezel ndetse n'imidugudu ikikije yose. Biravugwa kandi ko aho gusubira inyuma ingabo za Kongo zikomeje gutera intambwe zigana imbere zishimangira ibirindiro byazo no gukaza umutekano muri ako karere. Abakurikirana ibibera ku rugamba bavuga ko ibi bivuga ko isubira inyuma rya FARDC bidafite gihamya igaragara, ahubwo ko byaba biri mu rwego rw'intambara y'amagambo n'itangazamakuru igamije kuyobya uburari no guca intege abaturage. Muri rusange kugeza ubu ngubu nta kimenyetso gifatika cyerekana ko FARDC yavuye muri Poezel, ahubwo amakuru ahari yemeza ko igisirikare cya Kongo gikomeje kugenzura ako gace no kwagura ibirindiro byacyo. Mu yandi makuru, Ubufaransa bwasobanuye ikijyanye n'abasirikare babwo bari Kisangani n'ubundi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko nta gahunda y'ibanga yajyanye ingabo z'Abafaransa mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo kuko zisanzwe zitoza iz'Abanyekongo. Kuva tariki ya 15 Gashyantare umwaka wa 2026 ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira amafoto y'abasirikare b'Abafaransa bagaragara Ikisangani, bamwe batangira kwibaza niba bagira uruhare mu ntambara iba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kibazo cyashingiraga ahanini ku kuba Kisangani irimo ikigo gikomeye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacanshuro biteguriramo ibitero by'indege z'intambara bigaba ku birindiro by'ihuriro rya AFC M23. Iyi ambasade yagize iti ingabo z'Ubufaransa zitoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibisabwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubufatanye bw'impande zombi busanzwe nizoherezwa mu ibanga. Twatangaje byeruye ibikorwa bishingiye ku bufatanye bwacu. Yasobanuye ko hashingiye kuri ubu bufatanye hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batozwa uburyo bwo kurwanira mu mashyamba. Yerekana amafoto y'abatorejwe Ikisangani mu mwaka wa 2022 n'andi yo muri Gashyantare mu mwaka wa 2026. Ngayo nguko rero nongera kwibutsa ko umuntu wese ushaka kwinjira muri groupe yacu tujya tunyuzamo amafoto n'amavideo, tubahaye ikaze kabisa kwinjiramo nta kundi. Na pininze link muri comment, uragenda hariya mu gice cyo muri comment hanyuma urebemo link na pininzemo, urahita winjira muri groupe ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto n'amavideo y'ibiba byirirwa bivugwa ndetse binatangazwa niba byaturutse hariya ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twikomereje amakuru yacu. Vodacom yongeye gusubukura serivisi mu bice bimwe by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko hari amakuru twagiye dutambutsa tuvuga ko Vodacom n'izindi sosiyete zimwe na zimwe ko zitagikorera mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane za Rucuru, kuko inyeshyamba za M23 zari zamaze kwinstaringamo iminara kubera bakoresha n'ubundi MTN. No kuvuga ngo Vodacom yongeye gusubukura serivisi mu bice na bimwe by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni gihafi kingana n'ukwezi umuyoboro wa telefoni igendanwa wa Vodacom udakora serivisi zawo zongeye gusubukurwa mu duce dutandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko umuyoboro wongeye kuboneka muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice bya teritwari za Uvira na Walungu, cyane cyane mu gace ka Kaziba. Isubukurwa ry'uyu muyoboro ryatangiye mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 17 uku kwezi n'ubundi ndetse n'uyu mwaka wa 2026, rikaba ryakiriwe n'ibyishimo byinshi n'akanyamuneza mu baturage bari bamaze igihe bahangayikishijwe no kutabasha kuvugana n'ababo no gukora ibikorwa byabo bya buri munsi. Mu masaha ya mbere y'igitondo abafatabuguzi ba Vodacom bahise babona ko serivisi z'ingenzi zongeye gukora neza, zirimo guhamagara, kohereza ubutumwa bugufi SMS no gukoresha serivisi zihererekanya amafaranga hakoreshejwe telefone cyangwa se mobile money. Ibi byatumye ubuzima busubira ku murongo mu buryo bugaragara, cyane cyane mu bikorwa by'ubucuruzi n'itumanaho rusange. Isubukurwa ry'uyu muyoboro ryagaragaye cyane mu duce dukikije Pinga ku murongo wa Mubi, Loso, Mpofi, Mugazi, Kashebere, Ntonto,
Buhimba ndetse no ku murongo wa Itebero, Musenge, Hombo. Utu duce twari tumaze igihe turi mu bwigunge bw'itumanaho, ibintu byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage no ku mikorere y'inzego z'ibanze. Mu gihe cyose umuyoboro wari warahagaze, ubukungu n'umutekano by'utwo duce byarahungabanye. Abacuruzi, abahinzi n'inzego zitanga serivisi z'ibanze bahuye n'imbogamizi zikomeye zo kutabasha kuvugana n'abakiriya babo, kohereza no kwakira amafaranga cyangwa gutabaza mu gihe habaye ikibazo cy'umutekano. Hari n'abaturage benshi byasabaga kugenda ibirometero byinshi, rimwe na rimwe banyuze mu duce tutizewe bajya gushaka ahari umuyoboro kugira ngo babashe guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa. Ibi byabashyiraga mu kaga, bikabatesha igihe n'amafaranga. Kongera kuboneka k'umuyoboro byafashwe nk'intambwe ikomeye isubiza icyizere mu baturage. Uretse korohereza itumanaho hagati y'imiryango, byatanze icyizere cyo kongera kubyutsa ubucuruzi n'ibikorwa by'ubuhinzi byari byarasubiye inyuma kubera kudakoresha serivisi z'imari zishingiye kuri telefone. Umwe mu baturage bo mu gace ka Pinga yabwiye itangazamakuru ati noneho dushobora kongera gukora imirimo yacu nta gihunga, telefone yabaye ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abaturage bo muri Walikale na Walungu barasaba ko hafatwa ingamba zirambye zo gukumira ihagarara ry'umuyoboro rishobora kongera kubaho, by'umwihariko muri utu duce two mu byaro bikigaragaramo imbogamizi z'ibikorwa remezo. Isubukurwa rya serivisi za Vodacom rifatwa nk'icyizere gishya ku baturage ba Walikale, Walungu n'utundi duce two muri teritwari ya Uvira mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'iterambere, aho itumanaho rikomeje kuba inkingi ya mwamba mu mibereho n'ikorwa ry'itumanaho ya buri munsi. Mu yandi makuru rero akomeye cyane tugiye kuba twarebera hamwe, biravugwa ko Ndayishimiye Evariste yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, ndetse aravuga ati nta gihugu cya Afurika cyagakwiye kuba giterwa mu kinyejana cya 21. Perezida mushya wa African Union Ndayishimiye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasezeranyije gukora ibishoboka byose mu mushinga w'ubumwe bwa Afurika wo gucecekesha intwaro kugira ngo abaturage ba Afurika babeho mu mutekano, mu cyubahiro n'icyizere nyuma yo gutorerwa gutegeka uyu muryango. Ndayishimiye yatorewe mu muhango wabaye kuwa gatandatu ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Addis Abeba muri Ethiopia, mu nama isanzwe 39 y'abaperezida n'abakuru ba guverinoma. Nibwo bwa mbere u Burundi bugeze kuri ubu butegetsi bwa African Union, busimburanwaho buri mwaka hagati y'ibihugu 55 bigize uyu muryango kuva mu mwaka wa 2002 ubwo Union Africaine yasimburaga Organisation de l'Unité Africaine yashinzwe mu 1963. Mu ijambo yavuze kwa gatandatu Addis Abeba amaze gutorerwa uwo mwanya, Ndayishimiye yagize ati nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika cyagakwiye kuba cyongera gukolonizwa, guterwa cyangwa gihatirwe kuyobora ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bw'amahanga mu kinyejana turimo cya 21. Perezida Ndayishimiye ageze kuri uyu mwanya mu gihe mu bice binyuranye muri Afurika hakirangwa intambara, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 umutwe w'inyeshyamba wa M23 uri mu ntambara n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Impande zombi ziherutse kongera kwemeranya ku gahenge u Rwanda rushinjwa gufasha inyeshyamba za M23, ariko rwo rukavuga ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi ku busabe bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Burundi bwohereje ingabo muri iyo ntambara kurwana ku ruhande rwa leta y'icyo gihugu. U Rwanda narwo rushinja leta y'u Burundi kuba yarahisemo kwifatanya n'abashyigikiye kandi bakorana na FDLR, umutwe w'inyeshyamba urwanya leta y'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugizwe na bamwe u Rwanda rushinja ko bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gukora jenoside mu Rwanda mu 1994. Ibi ni ibintu rero byashimishije abaturage cyane cyane bo mu Burundi kubera uyu mwanya Perezida Ndayishimiye yahawe, ndetse mwagiye munabibona ukuntu abaturage bashashe ibitenge ndetse umukuru w'igihugu akagenda abitambukaho. Ngayo nguko rero, ngayo amakuru twari tubafitiye muri kano kanya.
reka nshimire buri umwe wese wabanye natwe mbabwira ngo andi makuru nakagaruka ndetse tuze kongera kubana ku isaha y'isaa 10 za mu gitondo tubagezaho andi makuru ari buze kuba ari kuramuka. Turabashimiye cyane rero tubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, nongera kubabwira ngo kubana namwe ni iby'agaciro kabisa, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse turabakunda cyane, ariko niba utarakanda subscribe nyamuneka unkandireho kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza twibanira. Mukomeze kugira ibihe byiza.